Фашивадон форум «Вектор спасения Кавказ» Жахгарайдыта Сагат Кавказы Хахон Металлургон институты. Сагат Кавказы федерал он жылды сауы фыцахат. Ярхайджытық шаншты Сагат Ирыштон Дагестан сасан мақал амашт Араполы край студенті. Дапатейшада ирважынганаджы амабархионы. Форум арышту дуа капханай. Фыцагуал ярхайджыта қуамыша теоретикон жонын зинетта фаурах тарканой. Арзурдыштысын ананқала жуавырты амажын ширвашты раштак хи куддарын қауыштай фыцаг медициноны хуш кудраканын қауый. Дыка капхан саузаниш цайы студентан шабон узаниша теоретикон жонын зинетта практикай хожравдишын. Форум аражыт архайджытын басатта коттой сымыдишак программа. Барнон министрада кушчета студенттан шарыштой манг ананқаладжы уавар. Форум архайджыта адих коттой командатыл. Хуамы фаштивджыта айвар шкоттайкой амақыгдар Чибаев таудонын баху шкоттайкой. Специалистын хаштамгашка автомай студентта шахырузышты кордгай кушыныл. Штай сажонын зинеттарайшой удоныр ваджы шабону зани шатай маджы сарт ирважынканын. Ахурта сраштагма саузышты, усым гудма шархайджыта қуамары дытты ташканой. Амбалга информациясын аххаштай нақушын канзыштам. Кашсыштам ахаму аварту кучарах шсышты ума. Саш фылдырхатты фарадиой, уяш хождар, сарды ананқала жуаварту кубахавой, одналрады изешты.